بسم اللہ الرحمن الرحیم. دستچارانی اور علم غیب دعوی کنوکانی حکم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درائنت من اتى عرافا او كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 يوما. اللہ رسول درائنت کہ ہر یک مردمی ہر ہنچی مردمی کے ربے کہ دستچاری پکاں یا کہ علم غیب دعوی پکاں یا کہ گار بوتگین چیز جانی ادرگی جگہ دعوی پکان گوڑا ای وڑی مردمے کہ آئی وڑی مردمے کر رکھے آئی 40 روچہ تک نماز نبی تھی. ہمیں پیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رائنت من اتى عرافا او كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. کہ ہر یک مردمی یک انچی مردمی کر رکھے کہ دستن چاری ناخونن چاری گارن چیزانی دعوی کام اور درگی جگہ دعوی کام اور ہمیں دعوی کن کہ ما چیزیں زانی آئین بروکن زانی آئین درگی جگہ دعوی کن اگر یک مردمی ایسی تصدیق کو گوڑا بزن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرا راہ داتا کی شریعت سرا آئی کفر کو. لہذا ای وڑی مردماں ای وڑی ملایاں ای وڑی دستشاراں اور ای وڑی فتنہ والا مردماں بعد مسلمان و تر دور بداری و تی ایمان حفاظت تلکا.